Sasisian pat kuble ye pi baro bat pidang ye pe ye ke kubor jong u mau por. Habing ye ya cha prang bat ke kubor hagani ke por. Tung ye pe ye kimat ke bekongsan jong ku kubor kumne. Wan bret nyut klem akor ke juai municipal sasnong wapung. Jur ka dheng kali hanong stein jenjar kali kawan upai ba. Na ka jing thang klau ke lad pe ke yeng ha umrnong. Kerpat ki tra yeng ye ki kenhon ban no jing rablem. Kajingai wan si mauput ka Asam kan penkulmar yau pajba ong uba ke pangnyang. Mi ka jaga than rendia bat muka hakasnong shela wan play hi umentri. Nakiktung bat tungtam sedang kong metela nong klau sakakam dekharang. Dor barshnong wapung shnong ke Gente Student Movement wapung unit bat Kamegle People United Front kilapan pau ye kajing pasha jur ye kajing le klem akor ke Juai Municipal ka balon man brit pathar ye kinyun ha ki jaka ki bedang ha mapo uput usam jong shnong wapung East Giant Hill District na kaliang jong wa he shnong wapung shnong uma kudup lang ring klem uloong ba kani ke jingle jong ke Juai Municipal ka bo jing ma ye ka kot ka khia jong ki pai ba ka than lolo ka penjaklia ye ki umbam umdi bat ru ye kamariang kumta na kaliang jong ka shnong harangkat lem bat kitei ki seng bhalang kila ai por tang arsngi ye ka Juai Municipal bakanwan man lumno ye kini ki nyot ki bakala de ban bret ha kini ki jaka balada kimla ban le kumta kin salej ban lummi kini ki nyot bat ban lik bret hakmat jong ka DC office ha Juai West Giant Hill District Pinagalinga Migalia People's United Front dapat disaksi hajing to oyo ini dem lang ini usaki yang ni jeb em ini wada no na liang yang ga office yang municipal board Juai de chemi lagi saki sebut wa katukan ni kot sela kamada khana gini ta yo hile dikmat yang ini chemi kot sela to wan Juai ngai san nga tikna ba ini jeb to ba theo chem ya gani jisma jiktung gani to go penjaklia do ya ko ya yang ba bakala yang ga municipal board de jis ke la de municipal board man go office ko tikna to chim go ya luti ko de upan jing bit na ki nang elam chnong ki nang elam dong nang elam ilaka chwa ule go ikam ni daman go bakalan nak cispa I gam na sen pacha jurika ka JSM kat ka rebar yang hai sung puchnang I pacha juri ka sabka dawa go ya go fisim ka no go ya jeb kala ikikjut I nagling sen pacha jurika dawa ile yang sarkar rawai le ga office yung municipal board wan le go madori go kam go kit ye ging jep uno si thau yung pi to I gi te gi dosbin gi wai pi nam kam he uno I gi chaklia he uno ye gi jep ke pat ye ka wa tenge he ule go kam kit no yung pi no chagi yung pi to chagi yung pi im to gi te gi thau no jep yung pi ke sen la dem le gi go kam I la chakmat de wa tenge to hagani por dapat daga jing samsi okro ikam gedor bar snong wapung snong chemi agani chep wa em hapo snong bathawe bi wan no ni kai na West Giant Hill District wa emi cikatu gani ikot isla isaki setar ki wa chemi oto ni liang yang Juai municipal board warawan ngin no gi ya gani ke chep hapo gani ke snong ini liang gedor bar snong percak juri ga wakat nudap daga jing snausi gua midu ong pada kata gale ya ga tega ko ya khia yogi pada kata gale ya ga mariang da kata gale yagi cibun umbam umdi em nagani ga snong I mami hagani thau pada kata ga I gar kamte ini lur basnong garpar yagi municipal board yang Juai usna bha bi ulali kitno yagani jep ladem kit bi ikam gedor basnong I kinno ya gani jep yang pi uri no na ga ha thau yang pi wom to man wi kin snap ya gani ga chnong ga thau wi yo pi wan no hapo ni chnong ga thau I kam dor ba chnong I me lari ya pi wan no pi ha ga hapo chnong ga thau yang I gar kam te im to man ni kam gi te gi dustbin wa em hapo ni ga chnong ga thau wan no pi te ini yang I kam dor ba chnong percak jore wa ngai hile gi wo ule gi kam ye gini kam go jaklia
kiwo puan rak gi hapok ga chnong ga pen ja buram gi ya ga chnong ga go yong ikat kam te darbar chnong ida himi ya ga rai wala mle gi hapok chisni arsi men step men gawi ini yang darbar chnong yu mi dia ngapai ba yu mi sekhamat ulai khamat office gi yong ki rui tai ku ble sipon yang darbar chnong inaling janjang student movement mapung unit akan tim pada yo inagi na chnong pada wan spek da yo ile wan ini cep pada le embor di municipal bon pada tan cep le ski wa sikatu kan itali kot isla wa tok skit ini cep wan na tan stay na joy karo amte inaling yang gesen man bu ya ga usis sa municipal bon labin ko gimana do yang ini cep embor ni marmar lala kilem de ilaling musim yang rai de wokit yang ni cem ulali no hakmat di office wa emita ha wai am te ilaling usin dap ko dijik sausi wa kecil kata yang man go cak lebin go cak yubin kalau am te ilaling usin uhimi mardor wokit yang ni cem lada kilem li khoi apa telis ni le sing semasti ulai awam kam kat nang mi ki sngi ke jingbon ki kali kalapan khap ngi ay ka surok tang ha ka rong ba shlong henry wat ha ka sor nong stoin ru la saki ke ni ke ju ke jing ke jing dang ki kali ha ka sor nong stoin ke na du ka por prashiteng hadu kandai shiteng wen step ban na du arbaje hadu lai shiteng janmit kata na du nanba hadu Anderson Higher Secondary School namar kajing nang bon jongki kali ke balik ban on school bat chow school ya ke khana kat badan nong asa silang busung siarap siah hadu saya song. kawai ka long yeng ka lahaban ma de ka jingjia besngausi hadin ba ka ding ka bakalang kala bamdu sendon ya baro ki jingdon jingem bat kitiar kitar hadu balaklad peilun ha ka shnong umrnong ka baha bapo mahati constituency riboy district kani ka long yeng ka de ka yeng jong ikong melina shandap bat iba boniface nongrum ki badon sangut ki khon ki badangren bat ha ka ni ki jingjia don bok bakam shimladon kanu ki jingmen saw habakren bat ki lat patai khubor na kalyang ikong melina shadam ilai thu bah kapor kumbaar lani lai beje kat baidang aja yaki khon bat bau men kapa udang lit bela henry ilayu sngau kensan ye kajing sawa hajan yeng bat marbar ilami shabar ban pe ya kata bat ilayu i penban bakading kala kelang hajan yeng bat hakate kapor kala persang men perta jingerap na ki para majan henry kimla ashu ban le ai namar ka jingklang jong kading bala suba kade na kadau jong ka jingthang ya ki klau wadna kaliang jongki kila persang kat bala ban sei ki tiar kitar henry ka ding kala bamdo ya ka yeng hi baro ka wei hado bande ing khong khai na kaliang jongki te ki trayeng kila kerpan ru ye ki kinhon ba pher na du kinong wi khman ban no jinga rablem shakati ka long yeng na ka banta bakin la apat ban shnabyang ya ka yeng bakin chong kin sa namar ki de ki long yeng ki baduk pat barangli ngadon hieng jangan ai ba minis yak lu ta sawa kan stay terap jangan ngali peken ni ya song khap atong ang tangan ali pe da thuna wa ta ka keding perlong kala yang tangal pertai kibriu temam padan bawan ra tenda kala kot hadu ane po yang kan kin sawan kan kibriu por arbaji lai bejim tu kan nan sangat khoi ngal asai sebar kat bala tamalong kala akloi keding ngam asu ngadan sijing bala te dang hajing tip nga wan tip ikon ti ban be ngamla ni isu te dang karpat ya ki paiba nasi senang berkumjuro ya kira rong ba benderap lebihnya kumjuro ba namta kimel e benderap ya karena cinja
bangga sampai berkat bangga damat der bangga tip Watlaki Regional Committees on Border Dispute kimpat sedang menjurip ia ki jaka ia kajia ki bahap halangrin sektor naga bantabannya penbek hendai nak liang ki breu jong ke Sarkar Assam ki beri nak ke survey department hakisi sejan kiloan mensi jubori ki mauput mausam hakikat tu kat ni ki jaka ki bahap halang pi sektor kata Hanong Maule kam haduli mau yams im bersit mat kiwe ki jaka Halo ketika jingwan si mauput jubor jong ki priu ke Sarkar Assam layu abania kren ban ubak ke pangyang MLA barim ubadai ru uwei negi dekhot ke regional committee haka bau lepen pau ye jing bitar da ke boong ba lada ke Sarkar Assam kamburam ye ke regional committee on border dispute klem artatin kala banwan ra ye ke jing klumar ke bajur ya ki pai ba tungin dia sengap ye ke ke ba ubak pangyang udon ban ong so mata kasi ngawan hang ni halang pi namar meni si sejan yo jing tip baka Sarkar Assam lengba ka jing ong jongki ka de kata survey team kala thung ye gini ki pillar as ai pi sibit aga gasap sa sen ba ki thung ye gani ka ningkong ki stang ko paduli ba ko paduli ka thung sitai ka tu ka jaka ka phang badon mau yam sim nang ta bade ngi kabangi usngo bade min sijan gron go hang tai hapo nung moleng nang ta wei bade hang tai hapo bersit te namar min sijan gron ga jeseng ten ye kendu I katung di orang ba ni yo I benyelong alang tai ba te ta kasi ngawan hang ni ka long ban pin saya kata ba ngi lengo ken ba hau November semladap kiwan ban thau ban wo na ga leng ka Assam ya ki jaka ye gini kisnong ku mingila dep a statement menswa ni long ru ke jelang hang ni ha yolang pi au December ni la pha ru ke jingtho sa ka chief secretary jong ka megalia bat ong bangim sa bakin don ki nong thau ndau nong thung put khandau ni ka put snong ka de ka put thau ni la de ka phamta mi put usam jong ka megalia brasa ba don mun ta ka process ban penbai itip sai ba kalang pi kam padon ha ka list bala penbai tenrei kandang penbai tenrei kini ke jinglek Assam pada benin November kelas sange ngati bisa ka government jungi kala dap tip siti sepo Assam bakal memre bandon kenu ke jing ya thuk ndau agni ke jaka kan wan ra ya ka tension ka panik lani ke jing sngo thraisni ut pai baru ba imat ka sam na po nompo ka don ke jing skemi ndau ka kisong githau kam tam gidon hangni kita ki armaloi gidon hangni ki ba mon Assam ro de dena kata kata mentah habang yo ko wonda si likely di thung te kala pisha shai ba kadon ke jing tmu imat ban pen skemi khendau ha ka snong lani ha unu de te ka ega mai om tak si de kane bana kaliang jungi ki pai ba sai kadar ba ye kini ki pilar hi kawai pu ke snong ka badon utau pilar ki pai ba ki persha tingi ro yalam ni ong bai ba habangi persha ba habangi lada persha kamre bandon kata ka jungi pilar kena tak daw wat adai ban penjot di kita berkhoi kalak banja amar balai ba ngimpediang ya kata bat kamsai ya kata bat kasokal ji kapadi kren ru ya kata di haga ongoing process ban ya kren ipu usam kamta mi galang pi bat ini kin rutli ki jaka ya kaja nginam sya ban nginam kwa ban nginam dai bani usngo bakan don kumeni ke tena kata ka daw la dak Assam ka diele kumni klempep ngila panmi ya kecing ya khi jadi ke ba lati belpa ba galang pi la julong ka madan jong ka ji khi ngimdai be khi kerki tang bamenta badon gani kejing bepu nginadu ka snem nadu ba ile ka state Meghalaya ba hoping uni umot jung ini ki mot jung ini ki bayap ni sagadar bangi layale mangi haga Sarkar habasit habasai pin pe ndu ki memorandum jing ki pai ba ka memorandum jung ba hoping kum MLA ka memorandum jung ba hoping kum MDC CM hadu ko por jonga hadu mentah pi te nak kata daw ni ke jaka kam dei ka bangi sisong thai kepada persya kepada kita orang baik bandon hari kesi nomor kambiang kecil break pura por ba ai kesti Meghalaya e menta kesi kisnong ngin ong ki pai ba ngin ong hakun ko kisnong wei la de kinwan ngide banam sha de ban be sindon nomor 2 la dikla thongru ki pai ba ku me persya la ban penja ya kata ke jinang le jungki klem de shai ar liang Sarkar kata ke de ke jingwan jon tapi bat e kendu haman lagi kisnong ki bangadang le minta simit
Kisnong ke sungai berkidaun kini jing lek tanah geleng kasam. To hakabede bagane ngangej bangin yo bandum meeting kerki kumni. Entah mo. Terhaduk bangin yo banda pensi syasyu. Ngi kerpat lengba jong pi kilat patai kubor. Bangi pha ya gani ka kubor ka baklan jak sarkar. Ba kumbangi la da pha. Da ka soi pa ba. Jong ni ka langpi sektor. Banom dei bandon ka survey in advance, nom dei bandon ka jingtung pillar in advance. Such is ngi pha ka kubor. Nadu ka district administration. Ka district administration ngun jong ka Skas Hills. Dani haka such is ka chief secretary ngati ku chief misar umdan menta. Kindon haka ban penbait ya ka finalization ya kini rutli ki jaka bakila. Ngile dap jurip arliang mo. Te ba ka sukar megalya kan pentip mar biang sakasam. Baga sukar asam kan haban sengap percaya skor banomi kejing kulmar baga dai kan sange ya kata kejing tung kejing jurip lene kejing tung pilar lene kejing tau kendau juga sami kan kejaka ban hagiwe kejaka ru ngakren naga bentak pati le jongru naga bentak nu yelam jong ni ku dia trade storm yu border ne dispute bahkan long kita habaro kejaka lang hang ne lah hari boy district lah po jain district kata ru long ilong solely responsible ba kandai ban sange mato kanam dei bandon kata krang bagi kring kalong peaceful umangila don kitu santali the pillars of mutual understanding MOU umala kren banam ta ka jibun bai pud haka suk haka sign haka ya hunlang haka jingya sung sujum ulang dai bak nam don ka jing ki pai ba ane kadam don ka jing ma thi pai ba ane banam don kanu ka jing bom isne we ka mo daga dei ka kubor junga saka sokar Menteri Katrat Textile uba bantidor lengdo dangshen ula play ya jaka Tanjain Rindia but muka kabla tip kum ka muga growing kom handloom center hasai karap shela haga jingadon lang u MLA ka shela uba bisinrem u commissioner secretary uba FR Kharkangor u secretary CNRD ki officer kid khot jong ka kneng weaver and embroiderers but kan nikalong kumshibenta na ka jingrakhe ya ka jingtap sanposnem ka jila Meghalaya la yo ru ye ka jingpun I kiriam tin rai ki nong shela bala punwandur itna na ka keneng embroidery but ki bala than da ki nong musto umentri lembat ki we pat ki bala ai jingkren ki la ai ka jinge ro ye ki jan muka but ki kam ba ki keneng kala persang ban kintiu sheprang ya ka ni ka kam ha ka ni ka than hi baro ka we da ka jing play ye ka ni ka jaka kandang ye rap shu ye ki breu na ki te ki than ban yo apan khlan ya ka jing pin mi ye ki te ki jan ba than hi namar ka ni ka muga growing kom handloom production center kan ye rap om tang ya ka than sai karam musto henry ye ka shela hi baro ka we
Katanat fisheries haka arp sautrik lebar arajar arpuar. Kalapli ya kajakas angkarang. Kabaneng kong tam hapo East Khasi Hills. Kabadon hayo molong jongka ilaka lai lengkot. Kane kajakas angkarang. Kadai kabaneng kong tam ha East Khasi Hills. Bala betengka daka Union Ministry of Tribal Affairs. Ya kabalashna haka jinglut kabakot syakah nyaw lak tingka. Ya kane kajakas angkarang. Laiti haka kong metila nongklau. Kakong metila nong klau, kadai kawe ni kinopen mi ketung betung tap, hayo moyong, bat hadin kane kelas dang, sadaka kam di karang, lengba ka jingarap na katanat fisheries. Ia kane kajakas ang karang, lapli da kakong AL Molong, kabadai ka director jo katanat fisheries, haka jingdon lang kakong H Papang, superintendent of fisheries, nolor kiwe-kiwe. Fisheries Department, bangin kitbok kitruwiang nam tani kong Matilda, bangin nang ya siya akan ni ka smoke fish lan ni ka smoke fish unit lan ni ka jaka hang sa angin kikarang te tang chicken tin sa kaway pa din nga laban na ay mo ka jingero nam ta kini officers is superintendent jong fisheries jong East Khasi Hills District fishery officer nang tabarok hay field officers na di FS FD baro kibayadan bintalang ban penurlong ya gani ka scheme hamni te chicken pada kumba pio snohi barabor pang ta kamigalayas ti aquaculture mission kajing tumu kajongi kum ka department kalong ba ngila ban penbiang ti do khahi hagari la jong kanang magani ka bangila ban biang hina kari la jong bangin dongkam shu bangin shim ti do khana ki wei pat kirino na andra ne na West Bengal ne na wei kumba kalong himunta ti hoy kajing ya lenti jongi pio ba Shwahi nado ka Hill State hado 2012 ka production jong ka dokha ngi ka don kumba sa hajar tang balang ba kan ka mission ngi hoy ngi laban ong ba ngi la achieve to a certain extent ngi la ngi dang don hi galanti ya ka jongi tingi la menta hado ni ma chu balade ngi la ban tikni khat riu hajar tam metric ton te kat kum ka jing dawa lan ka jing dong kam jong ka fish production haka state kal kum kan ni ka jing khen jo kini ki National Nutritional of India ka no ka jing dong kam per head per annum kalong ni dong kam khandai kilo ting yo ka jing khen kum ba ar punyo hajar metric ton ba dong kam haka shisnem ti ha ba khen kum ta pa dai kam ngi dang duna sa 10,000 metric ton tami ti makin tu kan ki ba ho nakaliang ki officers ki jongi do ka manpower ka don ka ba very limited kan ban khen kumno bangila bangin long kumno bangin la ban a shisha ki awareness lani bangin la ngidang dong kam shu ki manpower henry ngimdu jing kermen although ngidon ko ni ka jing ka department dang ngidong kam tang ka jing tili nakaliang ki ba begitu ki beneficiaries ki jongi ki bayo ki scheme jongi ki pong ne but ni kiwi ki other schemes bakiyo bakin kit kia bakin shim shisha kum takakam ko jongki bakin consider no ya ka jigri do kha kum ka we na ki primary occupation jongki bakumba kiri ya ki snyang gis yar ki jongki bakin ai bam lem yi ki do kha kanang bakin nang he nang plung bakin ni ki do kha hi kin yo ki jing mentoy bakin kin tiu ya ka yo ka kot ka jongki tinga ngai scam kan mission ke jongi rengkat baki officers nakaliang jong fisheries department but baro ki beneficiaries ni laban poy syakathong tang kini kintian bat ngakit bokat ruang sa shisien ni kong Matilda bat ikayeng kasem ke jongki bakan ni ka jakas ang dokha bakan nang yo bakan nang kintiu ka yo ka jiki bakan nang ya syakram tang ta kiti tinggal setahun dia nak atau kilo swa namarwa ngimpat ji itu mau kundo ki sah ting ngelek tayal an era metad baik tinggal setang dia ba nengkong ni bangim la kontrol le kading dia hadin kasim ba am ngelek sa atau 1 kilo hang ta nu isyam jing ban kontrol le kading te hadin ngasafun na ikini kanyong ba idon kam ka training adik tik saya lah mi isya lang kur nang ta hang tu kini di kunoban kontrol le kading te tu skmat pade isa panya ter kini nadu nai do bamba hadu
last week jong February ko na marwa kabaning kala shit di ban tham dok khat ong atrai kam da bang syu kila da chia baksa baka iyu dukun tu lokas ni lok kalau ban ya khmat ka dika smoke fish ka balong kuwi kamtang ni hang ni bang ni hapo kumbo men ni ma begini ki breu ki bapuan ki wan ma ba ka dika dokha kanika karang long ki stu ke jingmane ki wan keli signi na enyo tingi sutana iko mila don lupa bahlor katahi ni persyang lo nakalia dengi walanti ni sayo nak kata Ministry of Tribal Affairs jikong ni sayo ni ban kira ikong ba kala nong entah kumbalong entah saldi ben khalo de ka hai ben tendian ka dinai kumut saunta sakit hari Tiga no kilo berita, kumbalong menda, rejeng sedang congki, kila ini akan kilo office season seangkan ni untuk arko kilo tang. Aku kilo, lai kilo ni dah nak langsung dan kumbalong menda berita season ni seangkan. Habis season dengan saya bukai nama, kalau ketiak untuk season dok ni, season dok kadang 1 kilo. Thì pasang season saya nasi. Sama nak dan besok hutan, sokosan, sokong dan tiba. Di nas ambil arsin yang berada season. Arsin. Kila bandi, kamu kritis. Oh, bandi. Mami sekini kiau nak dong kam ibu dia pun pada tiba. Mata kau itu kim tai jok bagai. Thì các tôi vẫn đi lịa nghĩ là một nhà cái nó thì các bộ thì là chưa có chỉ lo cái office để làm ba cái tờ lo làm ba cái bài gì của cái thì là Jika tungi lapoi syaka bukut jong katup kubor sa sisen pan kublai shibon ye fi baro tak hadu bangini sembiang kublai shibon